Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai vekule March ni som ni panga sang ni som ni paruk kania Iran Israel le US indona kalme ka Trump chuan India na kan nei ra thatak po achuang ati mek lain a lotlin ring lo tu an tam hlea tin Iran roi tu te jinga po hei hi dot mai ani lati an omreng boka Trump point White House lama thuthar la khom tu te hna anin biak na chungchang te po aron ta langa thuthar kan mu ang te ka ngai thla ho lenga chumi ma chuan comment lama khan dot ani thutakani lo dot ipuang tam ti te kha tam thin khop maya kan soi pho to thin angin indona hi chuan thudik athima saber thin anti ang khan news la khom hi ahar sa ve khop maya Facebook vel le khoya emo kan thu mu ang kan lo chiar ve thina henga tang hi chuan kan thu puan te hi dot ania nga ti mai thei tur hi tam taka om thina tran lam nei ran media hi tam takan oma ma se henga an thuron tar lan hi an nuwa thudik zok aron langa dot ania ti ani le thin chuwangin BBC te media lian khovel poina rin tla ka an ngai atang deuh zel hian news kan la ve ram thina achan chu kan soita kan khan dot thulenga tam thina wangin thudik lo puan mai te hi a ol thina heini po Mizoram om ve tho kan nia heng kan thulak na BBC te Reuters te le khovelina rin tla ka angai te hi chu indona muna te po reporter thatak tak nei te an ni thina wangin khovel point rin tla ka angai te an nia hengina an puang dik lo ani chuan kan thulak na te adik lo chuan keini po kan thutar lan kha adik lo ve mai thina ni ti kha min lo riat sak kan handu masa ani tin kan channel min hlut sak tu te zinga min la subscribe lo kan tam he maya aza ve te tho kan video entry te zinga min la subscribe lo kan oma min lo subscribe ve ram tu le like ba ka hype khamin lo ti sak le tunin kan han ngen ve le chewani voin March ni som ni panga sang ni som ni paruk India hun thenga Israel Iran le US in beina West Asia conflict chanchin thar poimo zual te chu hetiang hi ni US President Donald Trump chuan Iran nena inbiak na thatak an nei mek thuwa soya Iran hian inrem na nei an du hle ni ina soibok Iran huai tu ten US nena oil le gas chungchanga thilpek lian tak very big present an pek thu soima se a chip chiare ro atar langlo inrem na chungchang soi ho mek ni ma se Pentagon chuan US Army Allied 82nd Airborne Division atangin sipai sang tam tak Middle East biala thonbel ala tumme kani Israel sipai chuan thole zan March ni som ni le palizing lama khan Irana ral thuam siam na mun pui ber pakhat Isfahan khopuya omchu an ka chiat thuan puanga he mun hiral thuam chi rangata na puak theilo explosive mizawin zen kan tiang chi an siam na mun pui berani Israel Air Force chuan missile le bomb za som ni chuang mangin Irana ballistic missile da na le inven na air defense mun te hi an ka pani Iran chuan thole ni March ni som ti pali khan Israel lam hoin missile akap chuak le boka Tel Aviv khopui chunga building pakhat afua liam le chiat na engemozat athengani Lebanon tanga Hezbollah te rocket ka chu awangin Israel marlama meiche pakhatin nunna achan boka Iran chuan Strait of Hormuz chu ala thunun renga khovel oil man po ala sang rengani chanchin lom om tak chu India long pani Jack Vesen le pine gas te chuan het tui pui kong hlo om tak mai hi him takin an paltlang to a March ni som ni paruka tanga ni som ni pariat inkar hian India long chol na mun India port alo thlen man be se ani Israel chuan Litani River thleng sipai manga thunun an tum thuan soya chumi bial chunga leizong zong ta chu anti chiat sak vek to ni hei hian Hezbollah teral thuam thiarlu ati harsa le turangai ania hei indo na hian khovel economy le energy a ngong na satak anei chun chom zelani kim chang zokin ngai thaang BBC Newsin atar landanin March ni som ti le pali khan indo na aturu le hlemaya Bahraina Hamala military base chu Iranin missile in nakapa hei hi he indo na achuan nuwa Bahrainin beina ato na satber trumani UAE tana thok contractor Morocco mi pakhata thia midang som pani chuang an hiama
pali chu an din mun a thalo hle ni liam te hi Bahrain le UAE sipai ten ni Bahrain hi US Navy 5th Fleet omna ania ma se Indo tran mani tlem te a khan he vaccine lo chua san manani Iran mi puite chuan he Indo na hi top thuai se an du hle to a ma se Indo na atot nuwa po an sarkar chaklo to tak chuan mi puite chunga hlelen na ala lek ko chunzom an hlau hle thung Iranian Red Crescent tarlan danin Indo tran tira tangin Irana in le lo civilian chen na singriat le sang ni chuang a cheto a dam toy in le clinic zani somriat pakhat zet be ani to bok ti an tar langani First News Agency in atarlan danin Kevi Street ta Gas Administration Building le Pressure Reduction Station te chu join US Israel airstrike in an kapa amun le abul naya in residential building engemozat achia ani Khorram Shahar khopui pon lama power station gas pipeline chu beania mase Khorram Shahar governor chuan thile hliam anom lo thule gas kalai aboi lo thuwa soyani March ni som ni le palizing dar khatle achan vevela thleng ni nan soya hei President Trump ultimatum deadline to market tani tole ni zinga khan Iran chuan Israel lam hoin missile aron kap le a he missile hi Israel Air Defense ten lo kap thama se apuak ke noi sarpnel le abompai warhead chu Tel Aviv khopui chunga atla a mi paruk zet liam anoma MDA Megan David Edom le United Hatzala te chuan liam te hi enkolin damdoi in lama an thiar chuak ngalani in building tam takachia a he missile puak hian apartment dar thalang te ti chia ani missile tak na mun bu naya motor engemoza takanga firefighter 10 an thel ngalani warhead sana missile hian kezi zazet puak thei aphura hei hian atlak na mun vela chiat na satak athen pha ani emergency responder rang te chu mun ranga an chuak ngala MDA le United Hatzala chuan liam te enkol le thiar chuan na an thoka IDF unit chuan missile tlak na mun tlo in himna security an buai pui ngala chiat na thlengzat an enfia bok police le firefighter 10 kang mei chuak te thelin mi puite mun him lama an ruai chuak ani Tel Aviv beyani rual hian Israel chimlam le marlam mun tren khata po siren ari chua mayani Hezbollah te rocket ka chua wang hian Israel marlama meichia kumsom thumpel ret mi pakhat athia kongpui sira tuiluan kora arwang himpu ania ral thuam puak ke them sarp nelwangin liam na satak katuarani tlangwal kumsom ni mi pakhat po sarp nelwangin alua hliam atuara damdo in lama dalu ani Israel chimlam Negev regiona Iran missile puak atla kawangin chung ko pakhat an hliama pa ber kumsom limi chu adin muna thalo hle a meichia kumsom ni le paruk mi le naw sen thlani mi an hliama Beersheba a Soroka Medical Center da lu an nia pa ber hi zai ngalani bok he biala bidawin mi puite chuan an chen na muna inven na bomb shelter protection a umvelawa wangin an lungai hle a naupang te pon lau thon na trauma na satak an nei pha tian soyani Israel marlama school pakhat chu Hezbollah rocketin afua achia ani van nei thak takin school a hian tu ma anom lova home front command lamin in atanga zirna nei tura an lo hriat tir to wangani Israel chuan Beirut khopui chimlam Southern suburb zankhua in be puyan thak thuan soiboka Israel chuan Lebanona Quds Force member Muhammad Ali Korani chu Beirut beina hian an tha thuan nem ngetani Iran hian latak kap thei ballistic missile tam tak manga chung zinga pakhat phei chu keziza warhead wak thei lo tam tak phurani modernized Shahid drone Russia ne na thok duna an siam chua Shahid drone thar te po mantel ania heng drone lodan hi ahar sa leni Israel chuan heng missile te hi lodang turin an inven na Iron Dome le Aero system te amanga missile tam tak chu vansanga an lo kap fu ani Israel chuan thu chua siamin Iran be na hi
ngoi pui an tum lo ti an tar lang hala Israel sipai IDF chuan Iran khopui teran chung le at che vela ral thuam siam na mun production site poimo tak tak te an kap let ve hala thil puak na satak khriatani Iran thlop tu Hezbollah te po na satakin an beizuya Southern Lebanon field da khom na le an mun pui infrastructure tam tak an ti chiat sakani Israel sipai te chuan Lebanon ram chung mun rang ranga be pui an thak ngala Hezbollah ho sum nar le ral thuam thiar chuana kong pui poimo tak tak te an ti chiat sakani Israel sipai chuan Al Amana company nuaya oil station rang te chu an kap chia he company hi Hezbollah ho sum nar ber pakhatani heng oil station te hi Hezbollah sipai tele ral thuam phurtu truck ten oil thunna an man thin ania he station hian kumtin dollar makta duai tam tak Hezbollah ho tan ala lut thin ani Israel Defense Minister Israel Katz chuan Lebanon chimlama litani river kaltlang na leizong zong te chu sipai ten anti chiat fek to thua soya Beirut khopui chunga Hezbollah an sipai chakbik Radwan Force munpui headquarter le an intelligence munpui te po ka chiatani Southern Lebanon radio broadcasting station pakhat Radwan Force ten an manve thin chu ka chiat ania achunga hian Hezbollah sipai engemozat anom lai ani bok Israel le Lebanon in rina ramri nai Mount of Biala Hezbollah ho tanel le ral thuam anda khom na mun pui weapon compound chu IDF 10 muchuakin anti chepokani Lebanon khopui rang an beiboka Beirut marlam Christian te chen na khwa Sahel alma a po missile atla a he mun hi indo tran tiratang khan be alanimia alawa tuntum hi an be voi khatna ni Sidon khopui le Beirut bu naya in pakhat an be na Hezbollah sipai pahni tha an ni bokani Lebanon sarkar point Iran ambassador chu anram chuasan turin a hril boka hei hi Israel malak na wanga Iran thlop tu ram te inthiar filim na pakhatani Lebanon Foreign Ministry chuan Iran ambassador designate Mohammed Reza Sheibani chu persona non grata milom lo mi hringa puangin pathian ni march ni som ni pakwa sang ni som ni paruk ayat lai lawa Lebanon ram chuasan turin na hilani Iran sarkarin diplomatic dan le rai diplomatic norms abot siata wang le Lebanon thunei na sovereignty arabe wangani Lebanon hian anma ni ambassador Irana omek po in beron turin an ko ho ngal bok Israel sipai ho tu hlui Lieutenant Colonel Sarit Zehavi chuan Lebanona Iran embassy hi kumtam tak chung chu IRGC Iran sipai rawrum ho mun pui ang le Hezbollah ho thunun na mun pui anga manani thin thua soya he malak na hi Israel le Lebanon in piak po na kong sial tu le in rin ton na siam tu tur step poimo tak ani thua soi bokani Lebanon Foreign Minister Yosef Ragi chuan Iran hian Arab ram tele Islam ram te himna chu andu thu sam thentir nan an man roman mai mayani ti in adema Iran thlop tu Hezbollah ten Lebanon ram in donarap thak taka an nulu awangin alung oilo hleni Israel Foreign Minister Gideon Saar chuan Lebanon malak na hi athlop thuwa soya Iran hi Lebanon ram ti buai tu le Hezbollah mga heram thunun tu hi ani ti in asoi Lebanon sarkar nena an sarkar chunga Hezbollah ai o omtepo ban factorin angen bokani Lebanon hian Kuwait le United Arab Emirates UAE telaka athin lung taka anin so nge thu asoya heng ram pahnia Hezbollah te firfia ka malak na terror cell mu chwa ani awangin poyati thua soi bokani Israel sipai ta chuan thole ni khan thu chwa siamin Operation Roaring Lion tran ani atang khan Iran sarkar mun poimo sang thum chuang zet an ka chiat to thuan puang ani Philippines chuan energy emergency apuang ta anram hi tuna indona awanga khovela hetiang puang masaber hin nia an petrol le diesel lak luna za asom kwa pariat hi Gulf ram matanga local ani awangin an harsa to hle ani
Iranin Strait of Hormuz adan cha awangin khovel huapin oil man asanga barrel khat US dollar chuang hial akai chole toni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif po alawin rol vele to a US le Iran inbiak na munatan Pakistan aman thei thuwa soya India Prime Minister Narendra Modi le US President Donald Trump po hemi chungchanga hian anin bebokani UK sipai te chuan zan khat chungin Iraka Iran ron sompali an kap thla a UK le France te chuan Strait of Hormuz along kalvel ven himna konga thokho turin ma an lame kani Israel sipai chuan thoran jing khan thu chua siamin misgaf am khua a om offer Moscow ich kum somruk chu Hezbollah te beina wanga thi ni lovin IDF artillery ka sual wanga thi ani thu an nem meta Southern Lebanon Hezbollah te beitura artillery an ka chua chu angle an lo da sual wangin an tumlo na lama akalani artillery hi sipaidan require protocol zo lovaka ani awangin munga zet chu mel malam nilovin migas am khua Israel chung lama atlata zo kani Northern Command ho tu Major General Rafi Milo ahovin chui chian na investigation nei me kania annuwa mipuite hriata until mu chuate hitlang zar antumani offer Moscow ichi kitbus misgaf ama avocado butterfruit huan nei thin farmer ania Kiryat Bialika Seilianin kumsang khazakwa somriat pathum khan migas ama hian apema fanu pathum le tupa pahni aneya atupa pakhat zok hi tuntha mars thalai hola piang hlim chau ania kumsang hi somni pakhata po khan Hezbollah missile beina atangin alodam khochuak to a ma se tuntruma ero anma ni sipai ral thuam ka suala wangin anunna achan veta ani soita kang khan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan US le Iran ten inbiak na an nei theina turin a thei anga malak ain huam ti asoya CNN in atarlan danin Pakistan ISI ho tu Lieutenant General Asim Malik chuan US palai Steve Witkoff le Jared Kushner te abepop ngalani US chuan Pakistan inbiak na nei chu athu phungin apom to a ma se Iran thlem lung oi na ero mediator te malak na tur alania mediator te hian an na hi an thok me kani Prime Minister Modi le President Trump chu phone in anin bia a khovel oil lak lu na kong poimo Strait of Hormuz hon reng ani theinan le himna chungchang an soidu na ni India long pani Jack Versen le pine gas te chu Strait of Hormuz him takin an paltlang to a India mamo LPG tam tak an lo phurani oil man hi indo tana tang khan za somli setin asang to ani US in tuna anin do na an sen so chu US dollar billion za som ni zet akai to a second tin hian US dollar sang ni le zanga zet an seng ral zela hei hi India poisa chuan noi ni sing thum le sanga ang velani Israel mi puite chuan he indo na ngong hi anat zia an soi chuaka zan mut theilo siren rirang le in le lo chia abik takin arat le dimona beina chiat na thleng kha mi puite ril ru le taksa ti chaw le ti beidong tu ania Bank of Israel chuan indo na wang hian Israel sum le pai din mun aniam hret thu asoya school khar le na tho ati buai hian sarkar sum din mun ati niam me kani Strait of Hormuz buaina wangin oil manasanga hei hian thilman cost of living ati sang bokani hei indo na hian Iran tan po hlok na ain lo na satak ka thlen me ka manlai chuan Iranin Israel a be reng rengin Arab ramten an thlop thina ma se tuna chuan UAE Oman le Saudi Arabia te hian Iran missile le drone be na hi an du lo hle a Arab sarkar tam tak chuan Iran hi an himna security ti chetu le an sum don na kong red road ti buai tu an ngai to a Israelin abe ang thovin Iran hian min vau ve ani ti an khafia to ani UAE le Gulf ram dang te chuan he in do na wang hian United States ne na an tho ho na ti sang zualin Iran laka inven na security framework khau jok siam an du pha ani Iranin regional
legitimacy bial chunga thu nei na anei thin kha akiam meka ama chuan a proxy Hezbollah le adang te mangin ramdang avau thina tuna ero chuan Middle East ram te avau na chu Iran nen anin kar ti chetua achang ta zokani White House Trump chuan reporter te nena Iran nen in biak na an nei mek ti asoya Trump chuan US le Israel ten Iran an ne to hleni in na soya in dauna hian ne tu kan ni ati hialani Trump chuan Iran ruai tu hlui zong deuh tho tha an ni to thule tuna hian ruai tu tharwal new group nen anin bia ti asoya heng ruai tu thar te hi an fing phian ati bok Iran hian nuclear ral thuam an siam ngai to lawang ti an tiam ni in Trump hian asoya Iran lamin US nena thilpe khlutak price oil le gas le Strait of Hormuz kai noi an pe ni in na soya ma se a chip chiarero ala soilo Trump chuan he in biak na hian USI o in JD Vance Vice President Marco Rubio Secretary of State Steve Witkoff Special Envoy le Jared Kushner te an tel ti asoi bokani Trumpan in biak na akalme kati lai hian Iran sarkar huai tu then khat le Parliament Speaker Galibaf chuan he thu hi fake news ti in a soi thung Iran mi puitam tak point Trump hian kuna khoral mai ni in an ngai ani heng huai tu thar Trumpan a soi te hi tu tenge an ni chi a riat ani lova tu na sarkar huai tu ni chi lo te hi in biak na palai back channel negotiatoratan an mangani rin ani pokani sang hi som ni me thla khan Mohammed Bakar Galibaf chu speaker tharatan thanania tun thlengin he na hi ala chelani ani hi Iran mayor hlui le pilot hlui ania Iran ral thuam lam IRGC huai tu hlui ani bok ali lari jani kha moderate conservative in sum thei deuh ti a riat ani lain Galibaf chu hardliner an sa khothurin vuan tlak mi angangai ani thung kumsom pahnih chung sang ni pariata tanga sang ni som ni chung khan Iran parliament speaker na achela kumsang ni som ni parliament in thandon khan atna atang hian achola in thana khan achu non to lova speaker ani to lo nu kumsang ni som ni pakhat khan Iran president chu atuma ma se Irana candidate te en dik tu sang Guardian Council ten candidate atanan pom talovani hei hi Iran politics a thilian tham takania achan tak soinilo ma se afanu foreigner a umwang le thil dang wang nia soyani heta kan ngai thak ang hian Trump hian in biak na kan nei ati lain an ho tu poimo tak mai an speaker Galibaf chuan dot mai ani ala ti vetlat mai boxia tuna USin in biak na anei puite hi sarkara lain mang vereng ma se huai tu poimo ni to lem lo te an ni an ring taberani in biak na chungchanga Israel official tele in rem na kong dat tu mediator te chuan in rem na thlen thei na kong atlem leni in an soya Iran chuan US nena an ram an be wanga chiat na thlenga compensation petur le nakin hun lo la omsel tura be atok le to lawang tia in tiam na US lam hian anei an phuta US sarkar Washington chuan heng Iran thil phut te hi alapom lova hei hi inrem na thlen theilo na chan lian tak ani mek inrem na chungchang soi ho mek ni ma se US chuan sipai manga tharum lama malak na ala tha chuang lawa US Marine sipai sang sari zet chu Gulf Bial Middle East paninan kalmeka Iran oil mun pui poimo Kirk Island chu Commonwealth sipai ground operation mga lu chua turin USian ruah man na le in puwa cha na ala kalpui zel thawani in biak na a hlot ling lei theilo ti hriat ani nuwa khovelin a ngong atuar ngala brand crude man chu barrel khat US dollar akai chole ngala in rem na au mai lo chuan a aya sanga akai chole zelan lau le Strait of Hormuz Iranin ala dan cha renga wangin khovel oil le gas phurna kong ala buai rengani in dona a chuan a khoi lam zo kemo cha chuak tu reng om to lo khopa an tlom chianga an mel ma ten an lu chua vek thei ani lo chuan in biak na manga boina chin fel ani thin tuna ero atu ma hi an la tlom lova
Israel phei chuan Iran an be na hi an la du khop lo hle hetiang ani mek lai hian Trumpan in biak na kan nei ra tha a chua mek atia ba se Iran lam hian hei hi do tani an la ti ve tlat sia anin biak na chungchang a hian Trump a hian thu soi thar anei zela March ni som ni panga thathum sang ni som ni paruk jing lamdar thum le minute som paruk vela thu thar ber an ron ta la na chuan US President Donald Trump hian Irana indona a chuan nuwa sarkar thakna regime change a thlen to thuwa soya Iran hian inrem na siaman chak ti asoibok oval office a thu thar la khom tu te abiak na Trump chuan tuna hian Iran nen inrem na kong soi ho na kan nei me ka tia ma se a chip chere ro engmala soi chuang lo President Trump chuan sarkar thla na kan nei to ni hei hi sarkar in thak na ni a chan chu tu ma a boina zong siam tu ruai tu te kha anom to lova ruai tu thar le danglam tak kan ma chon me ka ni ati US chuan inrem na siam turin Irana midik takte abemek ti asoya anni hian inrem na siaman chak zia hi in khet hiam phak lowang atibok ma se US balai Steve Witkoff le Jared Kushner te hian tungkar chung hian in biak na an nei donem ti ero an soi chiang mi lo thunga an soi du lo bokani Trump chuan Iran nen hian NRG lama inrem na lian tak NRG relate concession US nena an hlan ti asoya hello man hi khovela tuikong poimo oil thon chuana kong pui poimo Strait of Hormuz chungchanga anin kara soina dia Trump soidanin hemun hi US le Iranin an introm share control don ani theibokani voin hian lo man lian tak kan donga chu poisa tam tak luka hluani nuclear lamani lo tui pui kong le oil and gas lam ania thilo mom takani atiani Trump chuan US in indona chu an ne to ni in na khia Iran chuan nakin zela nuclear ral thuam nei lo anrem te ti asoya US sipai te tharui Navy Air Force le missile protection chu ti chiat vek ani to a an missile te po ka thak vek ani to atibok Trump chuan Defense Secretary Hegseth chu indona atok malutuk awanga alung oilo thu fiam thu ti takin na soya ma se Hegseth ro chuan ni chuan bom mangin in remna kan siam thin we negotiate with bomb ti in Iran in nuclear an nei lo nan ma an lak chun som reng don ti asoi thungani Iran nena ni som ni panga zet anin be nuwa US President Donald Trump an thil thar aron soi chuak thuta Iran nen in kom na thatak an nei thule Iran energy infrastructure le tui pui kong te be chu an chol san ri don ti apuang ani kha he thutluk na hian Israel le US ruai tu tam tak ati hril hai hle a Israel a chuan he be pui thak chol lai lok hian khoi lam nge apan tir don ti a hriat lawa wangin an buai dewa Israel lawmaker Ram Ben Barak Mossad Deputy Director Lui chuan he thutluk na hian atopa inrem na asiam don le don lo chu thilpoi mo berani thuwa soi Iran hian an enriched uranium nuclear ral thuam siam na atana poimo an lakol renga an missile siam lai an chun som renga ni chuan tun thlenga kan thil lo ti to zong kha engma lo mai aniang ati in do chu in rem na in atop ngai turania ba se in rem na chuan tun thlenga ne na kan lo nei to kha atar lan angaya Iran hi engma lo thil kan pe turani lo ati Professor Eitan Gilboa US Israel relation expert chuan Trump hian pressure adon na satawanga he thutluk na hi siam tamai ani aringa Persian Gulf rama ram hausa Saudi Arabia le ache vel te hian an economy ngong thei khopa energy infrastructure be ani an hlawa Trump hina satakin nan norani Trumpan in remna soi ho na tilova conversation in komna atikher hian thutluk na mu mal tak ala siam lo ti an tira boruak ti dai ri na cool down ani phote ati Jonathan Sayed Iran expert Washington om chuan a hun bi hi adik lo thei ti asoya Israel hian Iran sarkar thla ka du'a US ro chuan Iran ral thuam chau ti sia tatuma indona hi atop malutuk chuan Iran sarkar thak na chan si abawang ti ahla om ati Iran hian hun khoral nan in rem na hi amman aringa
hun kal to apo engma in rem na vong lovin in rem na ti mangin geman lo khel to thina ni Iran energy infrastructure beilo hi thil pahni kok theiania sarkar laka mipui an hel theinan energy hi ti chiat angai lain sarkar thar alo pian huna ram chelutuk handing over ani lo nan infrastructure hi von that atul ve bok atiani Israel tan chuan thil ala chiang lo hle a ben baraka soidanin US in Indo atop ati chuan Israel chawin lo chun jom chu har sa ang kong khata chi Israel alung oi theyang US yan Iranin uranium akol zong zong hi an ma nin an valak sak ani chawin ne na tak tak an chang an ti theyang ram pa chuan in kom na lok tak ti ma se Iran labin engma in biak na om lo ti in an phatlat boksia boruak hi riat thiam ala har sa hle ni heti lai hian Iran hi Russia in apuina sa ti anron soile tat maya hei hian khovel abara khai baka US le Israel tan chuan thilpoi tak ani don ani Ukraine diplomat Andriy Melnik chuan khovel ma a thu chwa poi mo tak siamin Russia chuan Iran ron siam na mun te chu bitum legitimate military target ani thuwa soya he thil hian tun naya Iran le Israel US in beinanen in zom na thuk tak anei dan atar langani Russia chuan Iran in asiam sahid drone thar modernized version te chu Iran nena athon let le a hei hi Iran sarkar mula regime tanaral thuam anthon lian takani heng drone te hian Gulf ram te Saudi Arabia UAE le Kulai Middle East bial baka US sipai Middle East sa omte na satakin avauti na niya khovel economy thlengin a ngong theiani Melnik chuan Western ramte US le Europe nena Ukraine chu hlatak kap thei missile le ral thuam peturin angen ngala ti chuan Russia a drone siam na munte an thria sak thei don ani in dona wanga oil man asan hian Russia economy athangin lifeline annun na thar ape ani bera chu Ukraine beinan an mangle thin ti asoi bokani Ukraine hian drone laka inven na mel ma drone te lo supuaka lo ti chethei drone tho siam thiam expert mi zatam tak Middle East ram ranga atir chuak to a an siam dan tele an drone na tho dan te chu kan soi photo soinon ngai to lo tura ngai la Iran drone beidan konga hengram te hi an puime kani UN Security Council thut khom na Ukraine diplomat Andriy Melnik chuan kumin sang hi som hi paruk tir lam khan Russia chuan Iran nena attack helicopter te athonani atia report then khat chuan heng helicopter te hi Mi-28 attack helicopter ani thule January sang hi som hi paruk khan unit rukzet Iranin adon to thu anta langbok hei hi chu news tanga po tarlan ani to ani Ukraine chuan heral thuam in pek hi UN in Iran lakaral thuam pek akhapna UN arm restriction alo siam bo chet na ani thuwa soya hei hian ram pani Russia le Iran in lai chin na athuk zia alantirani helicopter baka hian Russia chuan Iran in asiam sahid drone thar adon zong zong modernized version te po Iran nena athon let le a heng drone te hi Iran hian Gulf ram tele US sipai Middle East sa omte beinan a mangle thinani Iranin Russia atangaral thuam thar adon hian Middle East biala ti buai zuala Ukraine chuan Russia hian Iran apuya wang hian an ram Ukraine beina po Iran atangin drone le ral thuam dang adon pha zel ni in angaya tho ho na rap thak le la tak exist of evil ti hialin na soyani Israel le US sipai tan thil hi thil la mania Iranin attack helicopter thar le drone thar anei hian antan inven ati har zwal me kani he in do na hi in biak na trampan akal mek tima se atop ring lo tu an tam zoka he in do na hi engchen nge akal selang ti chu mitam tak riat chak ani mek to ani Freddy Vil siamaziak ngai thak chun zamang Trump chuan Secretary of War Pete Hegseth thuron la a Iran bei ani thuwa soi Iran nen anin biak thu te asoya Iran ero chuan Trump hian khovel market le economy
ati buai bel cha lo nan dot asoi anti thung tu zok tak doang mo Trump hian Iran chu deal nei pui atum hle a Iran chuan sipai chakna manga be to lo te indona awanga an thil chan zo zai te covernan compensation pek te an thu hnuaya Hormuz Strait da zui ba ka West Asia Gulf vela US sipai base te kharvek aphut Iran Supreme Leader Mustafa Khamenei chuan US nen in biak na nei arem ti ni report ani Trump hian Iran huai tulok tak pakhat nen anin biak thin thua soi le tlat peka ti hlum ka du lo ti in apming a thup sak Mustafa ani lo ti ero asoi Pakistan chuan US le Iran in kara rem na siam tu ni alo tum ve mek Islamabad US palai Kasnar le Witkoff ten Iran Parliament Speaker Mohammed Bakar Ghalibaf in biak na an nei pui theinan kong alo dap ve ni in Financial Times chuan atar lang Sunday akhan asim munir chuan Trump abiani Iran chuan ballistic missile in Tel Aviv akap le a mi pali an thi March ni som ni le pathum tho tan zana tanga tho le jing khen khan Israel amin ballistic missile pasari an tho lut ti IDF chuan apuang ani Israel a mai lo Lebanon nena an inrina bora awacheve ngala Lebanon lama mi pani an thi pha Israel army chuan thotan zana Iranian ho ballistic missile da na le sarkar building tam tak a phin dar vekti an puanga IRGC intelligence headquarter pani le Iranian intelligence ministry building te po an kap chevek ni in an soibok Israeli health ministry in apuan danin Iran be na wangin Israela mi sangli zariat som ni pakwa zetin hiam an tuar to za som pakhat chu dam do ina an la oma som pani chu an ngai tu om hle West Asia buaina be bom le ne poimo zual clear le ila Iran Supreme National Security Council ho tuatan Mohammed Bagher Zolgadar churuatani mania anti hlumtak alila rijani athakani Cencom Commodore Admiral Brett Cooper chuan Hormuz Strait chu ain hon reng thule Cencom Commodore Admiral Brett Cooper chuan Hormuz Strait chu ain hon reng thule he kongzo luite chu drone le missile manga IRGC ten an be thin thua soi chiang ani US chuan Iranian longte speedboat oil gas phurlong lian be nana an mante ave in ati chiat thule Iran sipai chakna atlak niam zel thua soi Iran hi amang ang chevel ani bertin tun naya Iranian civilian target zathung chuang abe thua soi tel EU ho tunu Ursula von der Leyen chuan khovel economy buaina tisia om turin Iran war ti top atrul atia US le Iran chu inbiak na nei turin anora Iran in Hormuz Strait akhartlat chu dem ommati tun ma a Russia oil leina sathin EU ram te chuan Gulf West Asia atangin oil gas an lalut tabera Hormuz Strait block chu antuar ve tame kani Qatari sarkar thupuang tu chuan Iran US deal aum naya wangin an rama US military base lian tak Al Udeid base khar tur anga thu thang om chu thu bel chian dol lawani thua puang US Gulf ram tele Qatar in lai chin na chu athatul tul don zo kate Bangladesh chuan jet fuel man za a somsari pakwa vel zetin atipung leta tun thachunga atum ni ti punna ni en Iran war nuwa za som pakhatin jet fuel atipung to ti nani US Secretary of State Marco Rubio chuan zirtop ni lowom tura hian France G7 minister te amudon Iran West Asia buainan soi howang Irana indona kai noya thubel chian dol lo online social media an the darawangin mi zali somruk paruk manan ni sarau khopuya po US Israel spy ni nge yahiat mi pathum manan ni bok inbiak po na man ro rang le thil dang man sakan ni heng mi pathum te hian Iranian sipai mun puile mun poimo dang te an lo zir chiangin an lo en thlange ni in Iran sarkar chuan apuang US a Texas om Port Arthur harami Valero oil khitfim na mun pui chu apuaka akang chiam mai police te chuan an hitar man wanga ni an ring deuh US police tele IRGC te inzom na nei social media account then khata ero Iran thilti ani arin om thuan tar langani Iran hi khovel ram rang te thun zom tu
tuifin riat nuaya fiber optic cable submarine cable ati chevek don ni in thu thanga omek ma se chutiang thu iranin apuang lo zeldin le thubel chian dol lawani anti chiat du ero chuan Houthis hel ho chet latna Red Sea le khovela longkong lar berni mek Hormuz Strait nuaya te hian internet cable akal fer furmaya an theyang tun ma poin Houthis te hian Red Sea submarine cable an lo ti chanual to a thanga zet repair nan hunan mang khovel puma internet connection za asom kwa panga aya tamma hi chu fiber optic cable manga in thunjam alani abak za apanga vel chau hi cable manglo satellite internet tani International Energy Agency IEA ho tu pa fati birol chuan kumsang khajakwa somsari pathum le sang khajakwa somsari pakwa a oil buaina bel bom ai point tuna oil buaina hi anasa jok atiani ram pakwa a oil mun pui som level chu na satakati chiat vek ani thule khovelin ni tin oil barrel makta duai som ni vela ain dai lo mek thua soibok ram pachuan Prime Minister Modi ron bia in West Asia buaina asoi puya Hormuz Strait poimo na le hon ani theidan tur ni oma an riat tele thil dang po an soi ni in India rama US palai chagyo gor chuan exa aposani khovelin Iran lam a hoi thup lain Ukraine chuan ngoi rengin Russia sahuat laya tak kabe March ni som ni pathum jing lama Russia oil thon chuana mun lian ber Baltic Sea Primorsk mun chu drone mangin Ukraine hian abeya oil lot na le oil da na tanki pali te ka fu ni in kang mei achuak zui chiam mai March ni som ni le pathum zana Ukraine chuan anram ri atanga kilometer sang khajali vela hla ufa a basnev ufanif tikhim oil refinery po abei Leningrad khopui borua ka Russia in Ukrainian drone somsari vela kap thla a Russia ram puma khamisan khan Ukrainian drone zani somli pakwa zet ka thla kani Ukraine achena hle enge achan le Russia oil kha rek na wangin mantlomin thalania kumsom ni chunga an oil man yamlai berani chuta le Iran indona chuakta Hormuz Strait aping Trumpan Russia oil a rek na ni som thumatan alip sanction risk omlovin Russia oil an lei sup khovelin man zokin Russia oil a leita Russia hian sum ala lut tarem rem hle Iran indona hlok pui bera chal ngamani Russia sum lalut tam hi Ukraine tan lomna tur renga omlo ral thuamatan mangin Ukraine ron beinan apmang don ti an ria heiwang hian Russia sum nar oil lam an bitum tani Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Trump hian Putina atan pui an ringot alo ti to bok Iran chuan Strait of Hormuz chung borua ka American F-15A Strike Eagle akap thani in anin soya US CENTCOM chuan dot mulum mai ani thu aron puang wat Israel chuan Ukrainian interceptor drone abeng convert fu ni in alanga Netanyahu chuan Zelensky biak atum don ni report ani ole du tok le photila Iran US le Israel indona hian kai noi anga chhotual tuala thuthar po railo ta chungin adang lam zunga thuthar dangin aron chil zela en poni se hunin aron thil tura ngaila thuthar kan mu dana sirin arang labaron tarlan le kan tum don dia